Uwo turi buganireho uyu munsi uzamusanga mu ngo z'abantu amanitsemo, uzamusanga mu mamodoka, mu majosi y'abantu bamwita Yesu ndetse n'ahandi hatandukanye. Muri iki kiganiro tugiye kukwereka amwe mu mafoto ye ari mu buzima busanzwe ndetse tunakubwire uwo ari we mu buzima busanzwe. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Robert Powell, akaba umukinnyi w'amafilime wavukiye mu Bwongereza ku itariki ya 1 Kamena 1944. Yavutse kuri John Wilson Powell ndetse na nyina akaba yitwa Kathleen. Yavukiye mu muryango uciriritse kuko ise yari umukanishi, nyina nawe nta kazi yagiraga. Amashuri ye yayatangiriye mu kigo cyitwa Manchester Grammar School, aza kuyasoreza muri Royal College of Advanced Technology ahitwa i Salford. Kuva mu buto bwe yakuranye inzozi zo kuzaba umunyamategeko ndetse yakinaga n'imikino myinshi itandukanye. Mu w'igihumbi 1964 yatangiye gukina amafilimi asetsa azwi nka komedi. Ubwo yigaga muri kaminuza yagaragaye ku rwiyerekaniro bwa mbere mu w'igihumbi 1967. Ijwi rye ryamenyekanye cyane mu matangazo yamamaza yanyuraga kuri BBC. Yakinnye mu mafilimi y'uruhererekane menshi yatambukaga kuri televiziyo muri icyo gihe, ndetse yakoze filimi nyinshi zigaragaza amateka mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Uyu mugabo kwa 29 Kanama 1975 yashakanye n'umugore witwa Barbara Lord, wabaye umubyinnyi mu itsinda ryitwaga Pan's People. Ubu bakaba bafitanye abana babiri bonyine. Mu mwaka w'1977 kwa 23 z'ukwa 11 nibwo yakinnye yitwa Yesu muri filimi yiswe Jesus of Nazareth. Amashusho yayo akaba yarafatiwe muri Maroc. Iyi filimi yarakunzwe cyane aho yaje guhindurwa mu ndimi zitandukanye zo ku isi kugira ngo abakristo bayikurikirane. Iyi filimi kandi yinjije amafaranga atari make kuko amakopi yayo arenga za miliyoni yagurishijwe. Uyu mukambwe yagaragaye mu mafilime nka Harley Quinn yo mu 1980 ndetse yanayoboye filimi y'uruhererekane yitwaga Shaka Zulu Ministers. Yagaragaye mu yindi yakunzwe cyane yiswe The Elephants of Treasure Island n'izindi. Yatsindiye ibihembo byinshi bitandukanye birimo ibyo yahawe na televiziyo Times na Italian Times, abikesha kuba yarakinnye muri filimi ya Yesu w'i Nazareti. Gusa nubwo ari uwo wenyine nkubwiye, abakunzi ba filimi ndetse n'abazikurikirana bo barabizi ko filimi za Yesu ari nyinshi, bishatse kuvuga ko n'abazikinnye ari benshi. Muri make ntago ari uwo wenyine ufite filimi yakinnye kuko hari n'abandi, ariko reka nkunyuriremo nkubwire n'abandi bakinnye nka Yesu nubwo atari bose. Uwa mbere tuvuye kuri uriya yitwa Brian Deacon. Brian Deacon ni umukinnyi w'umwongereza wavutse ku itariki ya 13 Gashyantare 1947, avukiye muri Oxford, ari naho yigiye ibyo gukina filimi. Yakinnye ari we Yezu muri iyo filimi yakozwe mu 1979 n'umuryango w'ivugabutumwa witwa Jesus Film Project. Filimi ya Yezu yerekana ubuzima bwe hano ku isi ariko hagendewe ku isezerano rishya riri mu Ivanjiri ya Luka. Iyi filimi yakiniwe mu Misiri, ihindurwa mu ndimi zirenga 1200 ndetse irebwa inshuro miliyari nyinshi nk'uko bamwe mu bantu babitangaza. Niyo filimi ngo yarebwe cyane ku isi. Mu buzima busanzwe bwe, Deacon yashatse abagore babiri aribo Rula Lenska, babanye kuva mu 1977 kugera mu 1987. Babyarana umukobwa Lara Parker Deacon. Mu 1998 Deacon yashakanye na Natalie Bloch. Izindi filimi yakinnye harimo The Feathered Serpent. Undi wa kabiri wakinnye filimi ya Yesu nawe ikamenyekana ni uwitwa Jeffrey Hunter. Jeffrey Hunter ni umukinnyi wa filimi w'umunyamerika wavutse ku itariki ya 25 Ugushyingo mu 1926. Avukira New Orleans i Louisiana. Uyu mugabo yakinnye ari Yezu muri King of Kings, yasohotse mu 1961, ariko iyi filimi iza kunengwa havuga ko itubahirije imico ya Yezu, cyane ko ariyo filimi ya mbere yari igaragaje isura ya Yezu. Hunter wari n'umunyapolitike yashakanye na Barbara Rush mu 1950, babyaranye umuhungu witwa
Christophe. Mu 1957 yongeye gushaka umunyamideli Dusty Bartlett. Babyaranye abandi bana babiri, Toddy na Scott, biyongera ku muhungu w'uyu mugore witwa Steele. Mu 1969 ashakana n'uwitwa Emil. Hunter yapfuye ku itariki ya 27 Gicurasi 1969 nyuma y'amezi 3 ashatse undi witwa Lagulin. Urupfu rwe rwabaye ubwo yari avuye i Burayi bari gukina filimi ya Universal yari imaze amezi 18 akina, ariko arwaye indwara ya hepatite, indwara ifata umwijima. Muri iyi filimi yaje gusimbuzwa George Nader. Undi wa gatatu nanone ni uwitwa Henry Ian Kuski. Henry Ian Kuski ni umukinnyi wa filime wavukiye muri Trujillo ho muri Peru. Avuka ku itariki ya 17 Mata 1967 kuri se w'umuscottish na nyina w'umunyaperu. Kuski yakinnye ari Yezu w'i Nazareti muri filimi ya The Gospel of John yasohotse mu 2003. Filimi ya The Gospel of John ifite amasaha 3, isobanura birambuye ibiri mu ivanjiri ya Yohani muri Bibiliya nshya y'Icyongereza. Iyi filimi kandi ifite umwihariko w'uko nta nkuru yo mu gitabo cya Matayo, Mariko cyangwa Luka irimo. Kuski yashakanye na Anne Kuski, babyarana abahungu 3 aribo Eli, Lucas na Esau. Uwa kane ni uwitwa Claude Hitter. Claude Hitter ni umuririmbyi w'umunyamerika wavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 25 Ukwakira 1927. Avukira mu muryango w'Abakristu basengeraga mu rusengero rwa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Hitter yakinnye ari Yezu Kristo muri filimi yitwa Ben-Hur igaruka ku mategeko 10 y'Imana. Gusa ntabwo yigeze agaragazwa isura muri iyi filimi, agaragazwa gusa ibiganza afashe umucakara w'Umuyahudi witwa Yuda, ndetse akongera kugaragazwa umugongo ahetse umusaraba mu nzira ajyanywe kubambwa. Bivugwa ko Hitter yashakanye n'uwitwa Maria Dolores ukomoka Texas. Uyu mugore yahuye na Hitter ubwo yaragiye gukora ubukwe i Burayi, gusa birangira atagezeyo. Nyuma yo kugirana ibihe byiza na Hitter, baje guhita bibanira, gusa ntihazwi niba hari umwana babyaranye. Mu 1970 Hitter yashakanye n'umugore wa kabiri waje gupfa mu 1994 bamaze kubyarana abana babiri. Hitter yapfuye ku itariki ya 28 Gicurasi mu mwaka w'2020 i California azize indwara y'umutima. Uwa gatanu ni uwitwa Christian Bale. Christian Bale ni umukinnyi w'Umwongereza wavutse ku itariki ya 30 Mutarama 1974. Akaba ari umukinnyi mwiza uzwiho guhinduranya amasura iyo akina filime. Uyu mugabo yakinnye ari Yezu w'i Nazareti muri filimi ya Mary Mother of Jesus yasohotse mu 1999. Iyi filimi ahanini igaruka ku buzima bwa Yezu kuva avutse kugeza apfuye, ariko ahanini yerekana umubano wa muntu yagiranye na nyina Mariya ndetse n'urugendo rwa Mariya mu buzima bwa Yezu hano ku isi. Igaruka kandi ku cyifuzo Mariya yahaye intumwa ko bakwigisha hose inkuru ya Yezu. Bale yashakanye n'umukinnyi wa filimi uzwi nka Sibi, babyarana abana babiri, Emeline na Joseph Bale. Izindi filimi yakinnyemo harimo The Dark Knight.